Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinong hikai school SSA kila penpau pat ba bakila map ya ka ai ka ba menteri ka tanat puli puthi ka sarkar jilla uba lakmen rembui hadin ula berngam ban khati bainong ya kinong hikai school lada kidang yai beteng ya ka jingya ki ba lada kim lej phai shu shalaki jong ki school amtang kata menteri ka tanat puli puthi ula berngam ru ban pendo ya ka song jinyerap lani ka grant lada ki school managing committee kimle AA persha ya kinong hikai school ki ba shimbenta haga jingya ki ban dawa ya la ka jong ka hok hadin bakim shim la yo tulop la san banai kinthi kata na do banai rempang hadu banai jileo arajar arpoar haga jingya kran bat kilat pathai khubor haga sni tho ding ka arpoar tari go banai naitung arajar arpoar kinong yalam jong ka Meghalaya Samagra Shiksha Abhiyan School Association kila ai khublei ru ya ulat ka jilla ubala kloy ban tuklar mardor halor ka jingdawa jongki ya ka sarkar jilla ya ki rewshimet ya ki nongmi khmat jongki sengsan perthai ba di ki kinhon seng bhalang ba pher ki bala ai mensim ha ki sausngi laimit ba ki nong hikai school SSA kila penlong ya ka jingya ki da ka ba samit ha parking lot ka badan hajan ka office additional secretariat Shillong ka bala sedang nado ka khat pratarik bat penkut no ha ka jan met jong ka arpu waiterik ubnai naitung arajar arpu a Meghalaya School Association Iwan Hani Paul Ishim ni ka lah ni ka tabu ban ai khublei ya barok ki barlok ki jongi naki kunhon seng ba pher ki riushimet ki barlok ki balerap yangi haka ni ka indefinite daharna ka jongi ke bangla shong nando ka khat pratri Julai nando ka apoi Julai ta sausni samit sausni limit hagan ni ka jingya ki jongi ba long ka bejak ini wan ni pon kum ka central body MSSA Meghalaya School Association anai khublei ya barok ki parlok ke jongi kala hirap yangi hi buon ki banta awede baka kam tadi ko bat ki jiran kam jongi buon awede baka ni ka program ko bani yeshong ani ka na pelong ki jingi ki ani ka ni saum sngi laimit kam kadak bagi persyak ya ka sarkar ya jindak menti man pelat ya ka tulap ka bainong ko jongi kuntinong kai SSA bagi kai san banai running 6 months ini wan hani po banai ko play barwa para shwa katang ni pau ya kacing snow rasi ni kumklet ke shibon ki paglok ki hon seng ba pher ki NGOs ki hon seng ba pher ki mamla banyo yola singi ko miss kum klet ban note down ni ka kateng jampi ti sung bahawa pinam snow e kata nam klabon palat ti ban kaba bon antang is ngo ban pau is ngo bakrawe yo belai kum ga association trobody par away ya ga jindan kat ka jongo lada la care ini ilai ci ka jingkia abang ngalam pelong ini program ini ka bacap ti ngan puli gini ki kerteng jang gini ki kun seng ba pher ki ba lawan ban nak senyang yang ni kum ka seng i ba ka way agani ka indefinite dharna ka pelong agani ki hari ni saus ki laimit bat ngan boleh ki ne kabadan kong kolong ke HYC ke New Trap Youth Council HYC ke Khasi Students Union KSU balai New Trap State People Democratic Party ke HSPDP State Youth Wing robot nanta ke Umlangka Laimer Taxi Driver Association ke Federation of Khasi Jaintia Garo People FKJGP ke KSU Laos Otun Unit ke Trinamool Congress Youth Wing Nang Thamai bat ke Urban Taxi Driver Association ke Jaintia Students Union JSU ke East Jaintia People United Front ke Senjuk Kinong Di Madan ke Confederation of Ribohoi People ke People Democratic Party PDF
ka JG Ten House Maulai bat naki khun ki hajar ka beri unyotrat ke WhatsApp group naki khun ki hajar ka beri unyotrat bat ni ai ko beru ye ka youth center ka bala syak sung bahai ni ban pendan kam ye ka cakang ya ka bangi kum keseng ni pendan kam ban chat ban tiu bat ki bon ki benta ni la ban pendan kam ye ka tu youth center ka joki bat ini harum kilong ki kerteng jang ki parlong ki bi ki jangi ki bela snolem wan ban snolem ini ba ki nok senyang ini ki non kam ki jangi ki ba pher bat kita kilong steading star taba berkatim ki jangi i Mr. Kitbor lang rembal Mr. Nehemiah Tengkan Isa Matthias D. Shira, Sibalim Kakangor, Barilang Nongrum, Isa Methodist Dekar, Mr. Trimbor Nongsder, Batnaka Lundok Family, Kibasa Mokhar, Mr. Everest Mersing, Bat Nai President Jongka Confederation of Ribohoi People, Mr. Bandari Rentatiang, Mrs. Bante Dorlundo iba de lok jong ba Bante Dorlundo Shri Charles Pungro Mr. Medal Singh Lundo benang thi nama perwat padu na iwei parang na hikai ad hoc ibalawan ban nok senyang ban ni ban yirap ni bat na rida gat pho wuhi pande wan prang ki Lundo kini ki at buai ngot ki individual person ki rishumet ki berawan ban nok senyang yang ni kum ka association haka jing haka ni ka dharna indefinite dharna ka jong long haka ni south ni by mid batu sengoban ban pau ya jing sungu ya sibun ki kunhon seng ba pher kum ka thma orang ni tur bang ya tip short form Bat Kajito New Trap Integrated Territorial Organization ka HENM bat nakaseng Lok Jan Shakti Party ke LJP na Reverend Shanlang Warjri na George B. Lindo belong MLA jong Umroy constituency na HM Shangpriang belong ru MLA jong Mau Sandram constituency Erwin Sutenga belong ru inong site ai berangba jong jela jongi badna ki parents association badna ka all Mikhalia special educators association badna ki Mikhalia all Mikhalia SSA school teachers association badna ka Mikhalia SSA non teaching staff kini barok kiba nok senyang wan ban yarap yangi haga ni gajinya ki kabang na pelong hagi south ni laimit kabani pelong ni ga indefinite harna lalor kini kibana kalian jongi public secretary ila empama jing krishan berkecing semniang jongki haga ni ka indefinite harna jongi na shimro ya kane ka kapu ban ai kuplei kerpang ya honorable governor isa Satyapal Malik ibadah ka jing simkhia jongi ya kaban yekren bat chief minister don brom jonga jela jongi isa Konrad K Sangma menhinin bat kumjuro ya ka jingkular ka jongi ba in simkhia ya kane kamat jingdawa jongi kamtam ya ka jik perslemban pelajar kadok bat first installment jong taus nem bat ka Ministry of Education ban Ministry of Finance Government of India kaba khado ka jing ai kublei kaba karpang kalai ru sha deputy chief minister to ka jela jongi isa Preston Tensong badai da ka jing simkhia jongi da ka initiative kaba ma ila shim ba menin kesngi hadin ka jing ekren jongi bat ila yo ya ka positive outcomes kaba baro kinohikai si
kepada nak ketika jaka bangi pelong ya ke protes tak kawai kasur ila menjur ban pidiang ya ke kaba la mi nak kajing keren jongi bat ke government desa cisin klem da ja keteng ya baro kublai shibun ya kijing kersham jongpi ya kijing no chenyang jongpi baro but I boblai unang ya donor kadlem bat pi hakino kino ki penta jong kejingim kejumpi kebaman kesengi klem da klet ro ya pi ki media ki bala ya sha shitom bat ngi aduk print bat electronics bat naduk man sengi haduk man mit kedai lang bagi pi ke bala ra ya kini kasur kejing dawa jongi pan penpoi si kitendong skor jong ke gomen kum juro si kenong jong sinong jong kejala Meghalaya lem da dai lang ba jong pi ngam tharai kini perlok jongi kinwan sakmat ban ai ya kejing kersan yemi si sin ye piro kublai shibon kublai shibon syajar kejing ai kublai jongi ke ka kerpang college ai deputy chief minister ma ba baros katang yo iba nakaliang jong education minister badon brom isa lakmen rumbui lapan pau ba mo ka kamdon bisa nakaliang jong state government tiwa nakaliang jong state government yo iya kan mo baki nakaliang jong ki pau tingim tip nang no kishim kumno kata kajing mi kata kapisa ringi nakaliang jongi kinong KSA ngi kemen habang yo i ba nakaliang jong government kala sim kia ya kajing dawa jongi bat kala ro ban penurlong ya ban pelaj ke tulop jongi lada amdei barosan banai ro dai sawnai wadi tai ba si banai barang saro kala don kajing kula nakaliang jong deputy chief minister ba mariwan kawa adok but first installment of government of India nun pelaj no benta menin ngila keren in details baru deputy chief minister ban ngila ong ro ba nang ni syakmat mau kumbang ngila ong akajingi kendo jongi baru honorable education minister nagapor syakapor ba jisangi kino hikai singim kwa ban mi sysurok naman ta katulok ngila ong ba imat nakaliang jong education department ban ni nakal level jong as a minister imat uklem da simkia paltan ya kanika kebangila keren baru dia bangila persang banyak keren baru deputy chief minister menin nak liang jungi ila keren da kabasai ba nang ni sakmat ka government kan make sure ba ada ka slam ro katulop jungi kan slam palat ya ka sikwata kamud ba apa kamud ka quarterly ba kamud ba sampai dia berkata menin ngila touch ya ka mat mo kamay day bat kani ka ban kuno jong kani ka scheme as 31st March 2026 ngila don ka jingi kan but wana kaliang jong deputy chief minister badan brom jongi isa Preston Tensong ila ong ba very soon na kaliang jong ka government kan sa wanra ya ka state education commission but day hangta ba kinsa bisa kinsa scrutinize ki proposal ki bawan na kaliang jongi putkom jong na government but kin hadin bal scrutinize nadong sedong kan wan ka recommendation banangta kin penmi ya ka policy kumno ban crop yangi kino hikai SC ula ongro nakaliang jungu ba dai tangkan ni hikalat kalanti ka ba nakaliang jungi government ngin sim bangila ban a safe ya ka service jong pi jong kino hikai SC marhoy kala don kata ka jong baklaban petrikam sedang ti ladang imle menta kamut kala ban poi ba kan poi ka por ba kalong dir ti ila kerpad yangi ba bangin ya sha sipor kan ba ka government kadang penbit yang banwan ra ya kaneka state education commission tega bai dei berkan enhancement menir ngila ong bana kaliang jong education minister ai deputy chief minister isa Preston Tensong akjing iklan jungi badi ngila ong ba ka kadi bandon kum kawen na ka term of reference apa ka state education commission aga bai dei bat ka enhancements ka sarali jongi komunikasi pada kaliang jongi ila ay assuran ba na kaliang jong ka government kan le kepada kamar kepada